Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu ilokhu iwuqophe njalo-ke umlando-ke ingoma kamthandeni ethi iparis, lapho khona-ke ahamba khona nolwandle nkulu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Namhlanje-ke ivuke ishaye u7 million-ke laphana wey'ngane zakwethu, okuyinto-ke enhle kakhulu-ke leyana-ke engajwayelekile-ke emculweni kamaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu, ukuthi ingoma kamaskandi-ke ishaye u7 million ngey'nyanganyana nje ezimbalwa-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lo mlando unikeza nabaculi-ke abeza ngemuva kwamthandeni wey'ngane zakwethu ukuthi-ke ababe nalo-ke ithemba ukuthi umaskandi uyakwazi nje nawo ukuthi uqophe umlando ufane namanye ama-genre. Ake sidibane phana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezela subscribe, ucindezela nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha si-channel. Siyabonga.